Emini yesabatha mayibe yinhle kwabangcwele. Bantwana abahle bakaNkuluNkulu ngithunywe uShembe kuba ke ngikhulume indaba kaNkuluNkulu. Ngicela ukudlula encwadini kaRuthe isahluko sokuqala ngizofunda ivesi lesishiyagalombili ngigcina evesini le-11 bese ngiya evesini le-14 ngigcina evesini le-16. uNaomi wathi komalokazane bakhe bobabili, hambani nibuyele ezindlini zonyoko nobabili. uJehova kaniphathe kahle njengalokhu naniphatha kahle abafileyo nami. uJehova kaninike ukuba nifumane ukuphumula ezindlini zabayeni benu nobabili. Wabanga, badazuluka, bakhala, bathi kuye, siyakubuya nawe siye ezweni lakini. uNaomi wathi, buyani madodakazi ami, niyakuhambelani nami. Asekhona yini amanye amadodana eswini sami ukuba abe abayenu benu? Badazuluka bakhala futhi. U-Opha wamanga uninazala wakhe, kepha uRuthe wanamathela kuye. Wathi, bheka, umkamfowenu usebuyela kwabakubo nakuThixo wakubo. Buya nawe umlandele umkamfowenu. Kepha uRuthe wathi, ungangincengi ukuba ngikushiye ngibuye ngingakulandeli, ngokuba lapho uya khona ngiyakuya nami, nalapho uhlala khona ngiyakuhlala nami. Abantu bakho bangabantu bami, uThixo wakho unguThixo wami. Amen. Ngicela ukufunda futhi esihlabelelweni sikaShembe, umthandazo wesabatha, uvesi 11. Khumbula-ke ukuthi namhla wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwezinsuku zakho. Amen. Bantwana bahle bakaNkulunkulu, thina sonke bantu esiphilayo emhlabeni siyafana phambi kwaNkulunkulu. uNkulunkulu sithanda ngokufana sonke thina bantwana bakhe abaphilayo emhlabeni. Kodwa umehluko khona phakathi kwethu ukuthi khona balesabayo ithuna, khona bangalesabi, khona bakusabayo ukufa, khona bangakusabi ukufa. Laba ke abangamakholwa, thina esingamakholwa esimkhonza uNkulunkulu, esizamayo ukugcina umthetho wakhe. Ingoba sesaba ithuna, sesaba ukuthi emva kwethuna umphefumulo wethu asazi ukuthi uyobheka ngaphi. Ngakho ke kungcono sibe phambi kwakhe uNkulunkulu sizame ukugcina umthetho wakhe ukuze sifumane umusa kuye emva kwethuna, ngoba ithuna linamandla liyamnqoba umuntu ekufeni kwakhe. Manje ke thina siyesaba-ke ukuthi kuzokwenzekana emphefumulweni yethu emva kwethuna. Ingakho ke sithi noma sinezono kodwa asize phambi kwaNkulunkulu simkhonze. Le ncwadi engiyifundile ikhuluma ngomndeni wendoda ethile yaseBethlehem Juda. Le ndoda lena kwafika isomiso ezweni lakubo, yayisithutha. Isithatha umndeni wayo, yathatha umkayo nezingane zayo zabafana ezimbili. Bahamba baya kwaMowabi, la okwakukhona ukudla khona, kukhona inala. Bafike bakha-ke kulelizwe. Uma sebebakhile kulelizwe, kwathi emva kweminyaka eyishumi, le ndoda yayisiyahamba emhlabeni, yabashiya abantwana bayo. Kwase kuthi umkayo wasala nalamadodana amabili. La madodana amabili-ke abeseganwa la kulelizwe lakaMowabi. Ezweni lakaMowabi babe abantu abangamkhonzi lo Nkulunkulu okhonzwa ilomndeni, uNkulunkulu wakwa-Israyeli. Babe khonza izithixo zabo. Aseganwa-ke la madodana amabili, aganwa amakhosazana akhona kule ndawo, u-Opha noRuthe, omalokazana balo mama uNaomi. Kwathi emva kwesikhashana nje sincane, labo malokazana bengakabi nazo izingane, ayisehamba emhlabeni lamadodana kaNaomi amabili. Basala-ke labo makoti, basala noninazala.
Uthi-ke uNaomi lo owumamezala wabo, uma esebona ukuthi useyahlupheka nomakoti bakhe, abasenamuntu ozobondla, usethi-ke kubo, manje-ke batabami ngibona ukuthi hambani nibuyele emakini ukuze nithole abakhwenyana abasha, ngoba nami sengizohamba ngibuyele kwelakithi ngiyohlala phakathi kwezihlobo zami, ngoba sesibulawa indlala manje asinamuntu ozosondla, ukuze izihlobo zami zingiphe lokho ezikudlayo. Labo amakoti-ke babengakaze bekucabange lokhu. Wathi mayekhuluma lawo mazwi base bekhala kakhulu, bathi cha mama, sizohamba nawe nathi siye kwelakini. Uthi-ke uNaomi, cha ngeke kulunge nihambe nami ngoba angisenawo amanye amadodana enizowagana. Ngifisa uNkulunkulu aniphe umusa nifumane amadoda amasha enizowagana, ebese nithola ukuphumula emphefumulweni wenu senigane labo abakhwenyana abasha. Base bedazuluka bakhala kakhulu. Uma esekhulume kanjalo-ke umamezala, u-Opha-ke wayeseyamanga umuninazala, okuwuphawu lokuvalelisa. Ma eqeda lapho wayeseqoqa impahla zakhe-ke esehamba, usebuyela kwelakubo. Kepha uRuthe-ke yena wanamathela esifubeni sikaninazala wakhala kakhulu. Uma ekubona lokhu uNaomi uyamncenga-ke uthi, cha mntanami musukhala, nawe hamba, nangu yana umkamfowenu useyahamba ubuyela kwelakubo, hamba nawe ubuyele kwelakini. Uthi uRuthe, cha mama, cha, ungangincengi kuba ngikushiye ngibuyele kwelakithi, ngoba lokho ngeke ngize ngikwenze. Mina ngathi mangigana lapha ngagana noNkulunkulu wakho, ngakho angisobuye ngihlukane naloNkulunkulu wakho. Lapho yakhona ngohamba nawe, noma ikuphi ukuhlupheka oyobhekana nakho, nami ngiyobhekana nakho, ngiyobe ngikhona nami. Angeke ngize ngihlukane nawe ngoba ngagana naloNkulunkulu enimkhonzayo, lo Nkulunkulu eningifundise yena mangizogana la ekhaya. Lamantombazane njengoba ayengakhonzi uNkulunkulu waka-Israyeli, athi mayefika bawafundisa lo Nkulunkulu, bawafundisa ngesabatha, bawafundisa imithetho yobuNazaretha. Lo owuRuthe-ke uthi ngeke ngisahlukana nalo Nkulunkulu ngoba ngenza isifungo sokuthi namhlanje njengoba sengingenile endlini kaJehova, angisewubuye ngiphume kule ndlu kaJehova, sengohlala kuyo kuze kube sekupheleni kwezinsuku zami. Ngempela-ke uNaomi wayesehamba naye uRuthe esebuyela kwelakubo eBethlehem eJuda. Uma efika lapho uNaomi efika phakathi kwezihlobo zakhe, uyasho-ke uthi, cha zihlobo zami mndeni, sengibuyile, indlala isingibuyisile kwaMowabi la bengakhe khona nomyeni wami. Kepha-ke angihambi ngedwa, ngihamba nomakoti womfana wami. Lo makoti womfana wami unqabile ukubuyela kwelakubo nokubuyela kuNkulunkulu okhonzwa ezweni lakubo, wathi yena uyofela esandleni sikaNkulunkulu wakwa-Israyeli. Lokhu-ke kwamenza abantu bakule ndawo yaseBethlehem bamthanda kakhulu uRuthe, bonke bajabula ngaye, bathi siyaqala ukubona umuntu odela uNkulunkulu wakhe, uNkulunkulu azalelwe kuye, athi uyofela esandleni sikaNkulunkulu angamazi. Ngenxa yokuthi-ke babehlupheka kakhulu, uRuthe wayeyahambe-ke ayokhothoza emasimini abantu asebevunile, abheke acoshe konke okuqatha-ke phansi nalokho konakela abakushiyile emasimini, akubuthe abuye azopheka badle noNaomi owumamezala wakhe. Ngelinye ilanga mayesakhothoza lapha, usefica uBowazi oyisihlobo sikababezala wakhe. Uthi-ke uBowazi, hawu wena ungubani ngoba mehlama wakwazi na? Uthi-ke cha, mina nginguRuthe umakoti wendodana kaNaomi, imina lo engabuya noNaomi kwaMowabi. Uthi-ke uBowazi, hawu sayizwa indaba yakho, samangala sonke
ukuthi umuntu onjani lo dela uNkulunkulu wakhe alandela uNkulunkulu ongamazi. Sengathi uNkulunkulu angakwenzela umusa, akuphe uthando, aqede usizi kuwe. Uthi ke uma ufuna enizokudla, wohamba ukhothoze emasimini ami, ngizowatshela amadodakazi ami ukuthi mayevuna uzobulandela ngemumva wena ukhothoza. Bakuphe nokudla mawusulambile, bakuphe namanzi. Wayise waphansi uRuth eseyimboza phansi ngobuso esethi, hawu Nkosi, kungani ukuba ngifumane umusa ongaka kuwe ngingowabezizwe na? Uthi ke uBowazi, cha, lolu uthando nalo lukaNkulunkulu ilona elukwenza sonke sikuthande sibe nomusa kuwe. Ngokuhamba kwesikhathi ke uRuth wagcina esegana yena uBowazi, eseba umkakhe. Wayesezala kuye uObhedi, uObhedi owubaba kaJese, uJese owubaba kaDavide. Olibeni likaDavide ke kwagcina kuzelwe inkosi uJesu Kristu. Ngenxa yesibusiso sikaRuthe asifumana umusa awufumana ngokuthi yena uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwezinsuku zakhe. uNkulunkulu wabe sembusisa-ke, wambusisa ngokuthi olibeni lwakhe enzalweni yakhe kugcine kuzelwe inkosi uJesu Kristu. Bantwana bahle bakaNkulunkulu, ngikhuluma leyo ndaba-ke ukuthi uNkulunkulu usilindele ukusenzela umusa uma sinamathela kuye, sibheka kuye, inhliziyo zethu zibheka kuye. Usho njalo uShembe uthi, bata bami ngilethe umusa kini. Engikuzele lapha ukuletha umusa. Uma umfundisi uNtombela ephethe inkonzo ngoJulayi, ukhuluma ngendaba eyakhulunywa ubabamkhulu, yaziwa indoda yakwaButhelezi. Ithi le ndoda yamuzwa ubabamkhulu ebuza kubefundisi, ethi, bata bami, uma nithetha amacala abantu niwathetha kanjani? Niwathetha ngomusa yini noma niwathetha ngomthetho na? Baphendula kabefundisi ngokwethembeka bathi, cha baba, siye siwathethe ngomthetho, siye sime emthethweni. Uthi ke, cha bata bami, uma nithetha amacala abantu anowathetha ngomusa, ngoba laba bantu enginabo la ngibalande ezindaweni ezinzima kakhulu, abanye ngibakhiphe ezintweni ezinzima abebezenza. Manje ke uma nizothetha amacala abo ngomthetho, ngiyothi mangihamba sengibuyela kubaba, ngiyohamba ngingaphethe lutho. Anoba nomusa uma umuntu elivuma icala lakhe, nibe nomusa kuye. Ilokho ke bantwana bahle bakaNkulunkulu esikhuluma ngakho, esithi uShembe wakuletha lapha, ngoba sidinga umusa uma sikhonza uNkulunkulu. Siwudingela ukuthi uma sidlula emhlabeni sinqobe ithuna, ngoba ithuna linamandla kakhulu. Abantu abaningi liyabanqoba ithuna. Uma ungazange ulisebenzele indlela yakho usaphila la emhlabeni, indlela yasemva kwethuna liye likwehlule ithuna. Umphefumulo wakho uma usuhlukene nesidumbu sakho kuye kube mnyama, ungayiboni indlela. Uthi ke uma umphefumulo wakho ungayiboni indlela, ubusubuya uze kuwe, uze esidunjini sakho, ubusunamathela kuso, ubusuthi mungcwatsha wena ungcwatshwe nomphefumulo wakho. Yibo ke laba bantu abahlulwayo ithuna akhuluma ngabo uShembe. Uma yethi avulekile amathuna, sibabonile benyuka beyongena ezulwini. Usho ngoba labo esebethethelelwe, esekuthethwe amacala abo, ngoba uthi uShembe bathi abama nobakhumbula bakini abangasekho, ngoba abanye banqotshwa yithuna, imphefumulo yabo ihlele emathuneni, ayibonanga indlela. Ngoba umuntu nomuntu unendlela yakhe ayihambayo emva kwethuna. Yingakho nje sebehambile emhlabeni bengakwazi ukubuya basitshele ukuthi kuhanjwa kanjani, ngoba indlela yakho nawe ayifani, yehlukile. Kunendlela oyoyihamba wedwa ungenakubuza kumuntu ukuthi kubhekwa ngaphi. Abanye baphelela odakini, abanye baphelela emanzini, abanye baphelela emlilweni, ngoba zonke lezi zinto zikhona endleleni, ziyakuvimba uma ungazange ulisebenzele lolu hambo, uma ungazange uyinikele ekuthenini ngizosebenza ngisaphila ukuze uNkulunkulu angikhumbule ngomhla wokuphela.
Bantwana bahle bakaNkulunkulu, sikhuluma indaba yokuthi uShembe wasilethela lowo musa wokuthi noma sinezono kodwa amacala ethu awathethe ngomusa. Sithi masizivuma asithethelele. Usho njalo uShembe uthi ngiphe leso sibindi sentombi kaJafethe ngoba ngiyohamba ngingedwa, ngiyodlula ngingedwa ethuneni lami, ngobe ngingedwa nasesigodini sosizi. Sidinga leso sibindi ke bantwana bahle bakaNkulunkulu, ngoba indlela kaNkulunkulu inzima, iyasidinga isibindi. Ngeke uyihambe mungenaso isibindi. Ziningi izinto ezikhona emhlabeni ezifuna inyama yethu ukuthi siyinikele kuzo. Kunenjabulo eminingi kakhulu la emhlabeni. Sonke okudinga uba sibe nesibindi sokuhlukana nayo, sibhekane nendlela kaNkulunkulu kuphela, ukuze kuthi ngomhla wokuphela uma sesedlule emhlabeni uNkulunkulu asikhumbule, uNkulunkulu abe nomusa kithi, ngoba akekho umuntu ongena ezulwini ngenxa yobungcwele bakhe. Akekho umuntu ophilayo emhlabeni obangcwele, kepha okwenzekayo uNkulunkulu uyebe nomusa kithi, asiphe umsa wakhe, athi noma unezono kodwa ngoba ngiyabona ukuthi ubungithanda, ubuzama ukugcina umthetho wami, ubuzama ukuhamba ngendlela yami, ngizokupha umusa ngikuthethelele izono zakho. Yilokho ke bantwana bahle bakaNkulunkulu uShembe afika nakho kithi, wasilethela lowo musa ukuthi sithethelelwe izono zethu, uNkulunkulu azigeze izono zethu, njengoba esho-ke kule ndaba engikhuluma ngayo eyayikhulunywa ile ndoda yakabuthelezi uma yethi yanowathetha ngomusa amacala abantu, ngoba mani ithetha ngomthetho ngiyohamba ngingaphethe lutho. Laba abantu ngilethe kubumusa ukuthi ngikwazi ukuhamba nabo ngiye ngifike phambi kaBaba ezulwini. Sengiyabonga abantwana abahle basezulwini, uNkulunkulu abusise nikuzwile. Amen.